2025 undi munsi w'amateka umupira w'amaguru w'u Rwanda muri stade Amahoro Rayon Sport na PFC undi mukino wiyongeye mu mikipe 105 yose bamaze gukina ikaba derby y'imisozi igihumbi n'umukino witabiriwe n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga nyuma kuganiriza abakinnyi ba PFC Shyorongi kwa gatandatu Minisitiri wa Sport Neri Mukazayire Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari Alphonse n'abandi banyacyubahiro yarenze gatanu amakipe yombi agiye gurira ku nkino nyuma y'igikombe cy'amahoro kuva cyatangira gukinirwa mu 1994 muri izo nshuro enye zari zabanje Rayon Sport yatwaye igikombe inshuro ebyiri baherukaga muri 2023 APRFC nayo yagitwaye inshuro ebyiri ikaba yagiherukaga muri 2017 niyo mpamvu imigo yari yose ku bakunzi b'amakipe yombi urebye igikombe cyaranje gutaha cyagiye Shyorongi nyine abarukugira ngo tutareza bare nuko bajyana gacya nyine kugira ngo baza tugenda tujye guhabya igikona byande babuze baturusha abafana nta nubwo batwigeza usibye n'ibikona kuturusha nta nubwo bakwigeza kuri Kiyovu ntibibaho ntibishoboka aperi dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe gahore kwisonga no kunganya n'ibirimo na penalty dushaka ndabakubita ibitego bitatu by'umutwe Otara Jibril arakubita mu cyambere cy'umutwe Mamadous arakubita mu igitego cya kabiri urabise ko navuyanga defense yose umutozo wa PFC Darikonovic ntabwo yigize ahindura 11 bebeza yaramaze iminsi akoresha naho Rwaka Claude wa Rayon Sport yarakoze impinduka Suleiman Dafe yari yagarutse mu kibuga Aziz Basane na Iragwa Haji ongera kuyobora Biramahire Abedi mu busatirizi umusifuzi yarishimwe cyucyori ku isaha y'isa 10:30 nibwo umukino wari uteganyijwe gutangira APRFC yatangiye umukino isatiriza mu Rayon Sport nubwo nta buryo bufatika yabonaga bwo gutsinda ku munota wa 4 APRFC yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Jibril Sheikh Ouattara nyuma yo kuroba umunyezamu Ndikoriyo Pasier ni nyuma yo gukora umupira mu rubuga rw'amahina rwe acenga abakinnyi batatu ba Rayon Sport barimo Omar Nyinga akamusiga hasi akongera agacenga Ndayishimiye Rishari agatereka mu gitego cya mbere cya PFC amukiranye mu rwego kabiri Ouattara n'abasigo Ouattara mu ruhande rw'uburyo attention Piero cenga Ouattara APRFC yarushaga cyane Rayon Sport yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya kabiri ku mupira rurika acomekera Minba nawe awukoraho gato usanga Mugisha Gilbert mu rubuga rw'amahina ariko umusifuzi wo ku ruhande Karangwa Justin agaragaza ko abayemo kurarera iminota 25 ya mbere y'umukino Rayon Sport yatagaza imipira myinshi mu kibuga mo hagati ku minota 30 APRFC yatsinze igitego cya kabiri cyinjijwe na Mugisha Gilbert arobye Ndikoriyo Pasier nyuma ya contre attaque ku mupira wahinduwe na Ruboneka Jean Bosco ishimwe Pierre Marion umuntu amwisitaza aravuga ati ni penalty ariko umusifuzi ati nabyo nabonye iki ni igitego cyope attention ntabwo kigaruka ku munota 35 umutozo wa Rayon Sport Rwaka Claude yakoze impinduka za mbere zihuse Suleiman Dafe yasimbuye na Niyonzima Olivier Sefu mbere ko igice cya mbere kirangira umusifuzi wa kane yongeye iminota 4 y'inyongera ku munota 45 Kevin Muhire hanye ikosa ryari rikorewe Aziz Basani umupira ukurwaho na Yusudian usanga ishimwe Pierre awufata neza igice cya mbere cyarangiye PFC iyo ikipe ya Rayon Sport ibitego biri ku busa abariyo bumvaga yuko indi minota 45 hari icyo bagombaga gukora mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka ya kabiri Rukundo Abdurrahman asimbura Iragwa Haji ku minota 48 APRFC yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya gatatu ku mupira Denis Omedi yacomekeye mu rubuga rw'amahina Ndikoriyo Pasier arasohoka awutera hanze muri corner
ku munota 60 Rayon Sport yabonye kufra nziza n'igena Clement akiniye nabi Aziz Basani nyuma y'urubuga rw'amahina. Iryo kosa ryahanwe neza na Rukunda Abdurrahman, umupira ukurwamo na Ishimwe Pierre. Akinirwa nabi ni Niyonzima Olivier Sefu. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yihariwe na Rayon Sport yashakaga kwishyura nibura igitego kimwe, ariko bamyugaro n'umunyezamu wa PRFC bakomeza guhagarara neza. Ku munota 86 PRFC yashoboraga kubona igitego cya gatatu ku ishoti rikomeye ryatuwe na Dennis Omedi ari mu nguni y'urubuga rw'amahina. Umunyezamu Nicolas Pasi umupira ushyira muri koroneri. Umukino warangiye PRFC itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 yegukana igikombe cy'amahoro cya 2025. Byari byishimo bikomeye ku bakunze ikipe ya PRFC nyuma yo kubwirwa ko bazasohoka bahitswe n'ikipe ya Rayon Sport, nyamara bo ngo bashoboye kubyikorera. Ndishimye, imyaka yashize ari myinshi kugeza ubu rero hasigaye muri rimwe, imikino isigaye ni ubusa ndagitwara, riravamo byose ndabitwara ndabareka ku mugongo. Ahubwo haribazwa ngo nzababasha, sibyo nzababasha. Wabanye muri stade umufana yarameze gutya ndayiheka. Ndishimye cyane ariko naje ndurutse Rusizi, naje mvuye muri Zaha mu gitondo. Baravuga ngo tarangatsinanga ibitego by'umutwe gusa. Mwabonye igitego yacenza Rimina, navuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore cyo kuri APR yanjye. Nahanye ibyishimo ejo nka saa 7 mu gitondo nasubikanye mu karere ka Kirehe, ni ibyishimo gusa ku mutima pe. Umutoza Darko Novic watwaye igikombe cya kabiri mu ikipe ya PRFC ati I don't think about my career at all. Just what I think about this race. urabizi se ntabwo njya ntekereza kuri kariyeri yanjye. Ikintu cya mbere ntekereza ni bariya abantu, ni bariya abahungu, kuko bakwiriye ibyiza, barakora cyane, baba bafite igitutu cyinshi, ibintu byinshi bibagora biba bibari inyuma, haba hari ibibazo byinshi. Murabizi hari ibihuha byinshi bihari. Icyari kimpangayikishije nibyo natekerezaga, ndetse n'uburyo kariyeri yanjye yakomeza gutera imbere. Gusa naba ndi muri iyi kipe cyangwa se ndahandi ye nzakomeza kubona akazi, ariko njyewe nubaha bariya abasore banjye kandi ndishimye kubera bo. Kuva nagera hano bamaze gukina imikino 47, twakinnye umukino wa nyuma muri Sekafa, twakinnye Super Coupe, twakinnye igikombe cy'intwari, none uyu munsi twongeye gukina umukino wa nyuma. Harimo imikino myinshi kandi n'umusaruro mwiza ku giti cyanjye, gusa nubwo abandi bantu bavuga ibitandukanye. Good result from my side. I don't know, people will talk maybe different. Ntabwo ari umunsi mwiza ku bakunzi ba Rayon Sport. Yewe n'abakinnyi barashyamiranye mu kibuga. Abedi Biramahire ndetse na Erenga Kanga barashyamiranye mu kibuga. Gusa ngo abariyo barabyemera ko batsinzwe barushwa. Mbere na mbere felicitation ku ikipe ya PL yansinze kandi nsinze ndusha, nta espace umupira mu tipe yawufataga kubura amaso ngahereze mugenzi we akabanza gasa n'utunga intoki yereka adversaire umupira agiye kujyana, wabonaga ko Sport ajya gufata umupira adversaire yamugezeho. Nicyo kintu twasize, ntago bari abakinnyi bari barepose kugira ngo dutsinde umukino. Rwaka Claude uri gutoza ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo batsinzwe ngo uyu mukino batsinzwemo ugiye kongera ingufu muri shampiyona. Umupira nyine hari amahere twagiye tugira tactiquement, urebyemo hagati no ku mpande ntabwo twari foro cyane, ariko n'umupira ni gutyo nta kundi yo no gutegura ibindi. Ntabwo navuga yuko byatwafekta, ahubwo bigiye kutwongerera imbaraga mu mikino kuko turacyafite avantage, turi imbere muri shampiyona. Tugiye kugerageza ibishoboka byose twongere turebe ukuntu twaganiza abakinnyi ya morale yo kuvuga yuko tukiri imbere muri shampiyona twayikomeza. Navuga icya mbere dufite ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga, abanyamahanga 6 bagomba kubanzamo, rero biba bigoye. Ubwo ahanini bita biba amashwa yandi tugahitamo dushobora gukora shwa nigende neza, ariko navuga yuko ntabwo nyine turatakaje, ariko ugutegura ibindi. Kwa kane tugiye gukora ibishoboka byose, nta kundi ubwo no kugerageza kuganiriza abakinnyi kugira ngo dusubire muri budu ya shampiyona. Ubungu icyamahoro nibyo no kuvuga ko abafana batubabariye turatakaje, ariko tugiye kwikosanta kuri shampiyona. Ni igikombe cy'amahoro cya 14 cyegukanywe n'ikipe y'ingabo z'igihugu yashinzwe mu 1993. Ikipe y'ingabo yarukaga gutwara igikombe cy'amahoro mu 17 ikaba gitwaye icyambaye ikipe ya Police Football Club yari yagitwaye umwaka ushize. PRFC yahise ibona itike yo guhagarara u Rwanda mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup 2025-2026.